MC wa municipality Caleb Mutethia Kibuko ugite rwaria ruria rubati kwithirwa rukikirwa kuma kiria tongeria ni guchwantaira cia gukinyithia muthia thina ya wagagia na mpithukiro cia maitha kaunti-ini ya Meru. Augite kinya kethira ngavana Mutumani achiumitie uria akumba ukariane ngugi ya thirikari nene na kwa bunge na kinya seneta wa Meru ni babati kuongera kathari kumenya uria ukaria bugachokera miankene ya Bore na Igembe. Mutuikare katumenyithia nkuruki. Atikuthathaina ndi rwaria tukwaria Meru 101% irwaria rwa gukoni wamba ng'ombe bwa bwenderete. Ni migambo ya MCA wa municipality Caleb Mutethia akiuga rwaria ruria akirobati kwa Meru thaiji ni rwege mpithukiro na wamba bwandithia buria burakarikire ntuku inka ikurukite miankene ya Bore tigania na Igembe akiuga kinya kethira ngavana Mutumani twithinkia na riririo untu bubu ariuga ukaria ni ngugi ya thirikari nene na kou ariuga seneta Kadhuri Murungi na bunge nibo babati kuonania kathari kawe iguru ya nteto iji mono akibameneria ni gwitithia siasa ja tutam na mbere ja Meru bakethira bakiurirwa ni kibathurirwo ni mukari twinda itukuga mantu a tutam netha tutwina u county tukwaria mantu a tutam but tukorirwe irresponsibility yetu twe abunge tumenya the responsibility ya twe iwe security is the most key ila tubati kutha tukiandress inyo tutam naro kugenda kwithro MPs bumarite bakandress issue ya insecurity mantu jo ja tutam je twa tuthirite twinde equally lakini nande nala makosa jali MPs betu no bethe bakiara iria mantu a tutam lakini mwananchi na ande kuruga gukua nande arita bunge bonde rojo barionge Bore ntukwe winge bete tigana na barekerie Igembe kuona mathina jara karibo kurukira miankene u na akiuga kirwari rwithere rukegia kiukaria nande na tukuwa ng'ombe chetu Bore tukuwa ng'ombe chetu tigania tukuwa ng'ombe chetu Igembe and then at the end of the day kiragi kwarirwa imantu atutam na empowerment utimtu kwenda empowerment Theiria antu betu bagukua na bakuinyiru kumania na mpithukiro cia karikire kiume kithiruba mwe bata moturo jao na bange ndithia cheo chethira ikiwa na ndibubo nebu gambi bo MCA uju atu bati tuthithia ithirwa the county account issue ire kwandresiwa the only problem ira tuino imenya gukejika bagutangaswe a state of emergency whereby we feel that as a county nothing is happening no antu betu bagakwa in a single day with the antu batano bagukwa ng'ombe gana ikuiwa kiripotra teto cia weru ria kwa rietwa ni Mutuge Kare.